Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi uyaqala ungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphuma ulicindezela-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesendi-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngifaka kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje, kuze ngaphuthi izindaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe button njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lolu daba olushaqisa-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke siyamazi-ke uKhaya Dlamini-ke owahlekelwe yinto ebuhlungu-ke laphana-ke ngenkathi-ke kuphoseka amawele ey'ngane zakhe laphana-ke emgodini-ke we-lift laphana-ke kwelinye-ke lamabhilidi abizwa nge-Home aqashisayo-ke laphana-ke eThekwini-ke. La befuna-ke i-CCTV footage-ke ukuze azobona ukuthi-ke kwenzakalani-ke ukuze naye-ke azothola-ke ukuthula-ke laphana, kodwa-ke bengatholakali-ke yona-ke CCTV footage kuze-ke kwalokhuza-ke kwafika ekutheni-ke umphakathi uphume-ke laphana-ke uyofunwa-ke kuyomashwa-ke laphana-ke. Upostile-ke laphana ukuthi-ke abaphathi bebhilidi i-Home-ke bavumile ukuthi afike azoyibona i-CCTV footage isikhona-ke laphana, kodwa akuvumelekile ukuthi-ke abe nekhophi yayo-ke, uzofika ayibone khona lapho-ke. Bese ephosta-ke futhi-ke laphana-ke ephosta inkulumo yakhe nosomlomo wamaphoyisa. Ubhale wathi yena-ke ubaba uDlamini-ke, ubaba wamawele, ubhale wathi izolo ngikhulume no-Colonel Robert Nentshunda ongusomlomo wamaphoyisa KwaZulu Natal. Ngimbuze ukuthi amaphoyisa kumele afike emva kwesikhathi esingakanani endaweni yesigameko la kushonele khona umuntu. Waphendula wathi 30 minutes. Waphendula wathi 30 minutes, okusho ukuthi 30 minutes kumele afike ngawo ungakapheli uma esigamekweni la kushonele khona umuntu. Ngase ngabuza ukuthi uma sekuphele u4 days amaphoyisa engafiki kuzothatha ubufakazi kusho ukuthini lokho? Waphendula usomlomo wathi kusho ukuthi amaphoyisa aphule umthetho. Lokho kuyicala futhi kumele kuthathelwe izinyathelo. Njengoba washo-ke uDlamini-ke lapho amaphoyisa akaze afike endaweni yesigameko aze afika emva kwa4 days-ke. Useyasho usomlomo ukhulumela amaphoyisa-ke KwaZulu Natal ukuthi-ke lokho kuyicala, amaphoyisa aphule umthetho, lokho kuyomele athathelwe izinyathelo, kusho yena kusomlomo-ke laphana. Ngicela phansi kunama-conversation ufisho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalo udaba-ke lolu busuwenze kulungile nje, ungaphuma ulicindezelile ibhathini subscribe nje, kubiza imali, kumahhala nje, ukhipha nesendi khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha nazo ngifaka zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.